Мам, пап, блин, когда вы уже выкинете вот эти старые пластинки, кассеты, чемоданы? Просто так место занимают. Бул буюмдар Союздан калган эстелик да. Керек болсо апаң экөөбүзгө Союз белек кылган сүйүүбүздү ушул буюмдар элестетет да. Силердин СССР'ңерди укканча, я лучше пойду побегаю. Эй, чоң кыз! Жолго жатып алганыңыз эмне? Сен башкача кыз экенсиң. Чачтарың башкача, кийген кийимдериң. Айдан түштүңбү? Где я? Биз тарапта мындай кыз жок эле. Мне очень интересно, во что искивать. Дайте сигарет. Вот isteyim. Оплату по карте принимаете же, да? У меня банк. Пойдем в клуб. Ооручан эмесми? Ой, Кудай сакта. Бул кыз келечектен келген мейман кыз, конок кыз. Менин ордумдабы? Тебе не больно? Больно будет. Только душевная. Остальное все ерунда. Выпьем за СССР, за Советский Союз. За таможенный союз. Карындаш, балким могу менен бир чаап көрөм. Это бензин? Бензин. Вон биздин таксисттер көрсө ыйлашат го. А вы кто? Асқар, А фамилия? Салмек. А вы, братан, извините. А вы не сыйза полковник? Да, правильно. Биз айыл аксакалдар болуп мындай келишимге келдик. Бул кызды айылдан кетиришиңиздер керек. Адамдык сапатын арттырып жаша. Апа, бул келечектен келген кыз, силер муну түшүнбөй атасыңар, апа. Турчу. Силер жолгочу чектен ашып кеттиңер. Өз билем кеттиңер, кылып эле. Атының кайда иштейт? Папа бывший сотрудник национальной безопасности. КГБбы? Ал Союздун күчүндө. Азыр бизде вообще күчүндө.